join free advocate Pinon. Free advocate Pinon. Itu kailangan pantang kahang Pinon. Dia lesitin ang join advocate ang join Pinon ipo Arondo. Tu magkemang juntitin ke Songji. Break long leti. Free advocate long leti nitum sangse. Itu kilak aphan in hontu. Ano orang sina kente? Nak. Ada mo na. Hemen ke anima topi pini li dom la long mo ming president. Ini lidak pini ke bang ike ni tum next Friday ani ta bang alo. Sita me Friday ani akam chok sete. Pini ke ni tum arong asor tum dom la punja bor pathar asor phan na ching thum sike bang lo. Aphe pithe a the ko pisi ni tum na ching thum non ke bang lo mane alam theke 8 tarik ni tum bahut jok lo. 8 tarik bahut jok pen nili tum jok pami ke cheng ko tum jok pami lo. Api next time ni sama por silistam hormu abang nang pang bopi chok lo police atum pinak lo na api bangke first time komat phansi pu first time tu muhila tum hansi nang ke ko nang tum jok det pe nang tum chi thapon thot pusi ni tum phanang ke pu sita me next tum all itum chi song pen ri pen jat pen arju pen itum han api nang che than thulo alang tum si patu thu joi lo nona bang patu to add itum chini to add pen apoy nona bang ke ni tum han ulta case na pitu det itum so case pen itum ko ano ne ke kat ko ano ne ka chepatu itum ko ano ne ni du do ni somar pen e penan pen e hem dolong le e red dolong le nitum la si sa pini ani ke la so chi song posi itum ke bang ila pen itum ke pa jogi phan po pini ke the hok pen se ta jat pen sa itum jok po nang po jok je tik itum dam de jok je tik nitum dam de nitum han ko ane nang apa kusung nitum aju pi hem te dolong le bari kha hor mu ke ang to na chini lo bari kha homoy ke kicham ke che ing phat do ing lit do ing na ta nang ong pik la lange theta do la pende nitum kunalo ke dam poiso mar pen lange thelo ma ing na long le dam ta dam bang ken ang pachilot po itum ka phere ko ano ni hem le do ta police la pen a police tum bang ji ko so lo nang theri hem read na pheng no pikang det tik tik alang tum dam de I hem nang tur pikang bang bangi lason kali ke police tum alang tum alam sampen bang pen na arju pen si nang poni ke non ke amen ke do amen ka we dak ang ton non a pilas bang ke non nang ke jang det bang ke ni tum APSL si amuni si nang jang thailo akaprek asong hadake itum asong wala mawe itum BJP Congress bo itum jattawe nitum angton tum si kachi song hadake sita me non apia por bangke kona penone ko pu penone nitu APSL si apasi nang koi huplo lasi nili tumhan ke rongaso putolo ne mate thek bangwe pupolo ne inut pen suri phokep putari tum ke piun suri thongkep puta piun lasi nang tum rata tumle nang matha dundai no free advocate kopi alam thian nang lena kar jilo bangke mane non la dwaram la lo kiram tang luke jok system kam boda da putha idu pela kara to mane jut bahani to man police dro ka tum nang check la suka pa jok je pa nai long chi kiching wai pen kin ben suri pokep inut pen nili poisa hang long le ako nili tumke poisa ke hang he de nili tum poisa hang he nili tumke isia fees advocate ke mayok ta nili ke government advocate kali nili tumke salary le do kali dorma le do kali de la si nili tumke ajara kam le claim se tambe isia fees ke hang do de la si isia fees ke hang bangke nili tumphan la puson posana ke demand bangke nili pan ke koi bangke la ni ta ningduk lo la puson nili pan nang pupeda nei polo mane morada tunda ki poda ki sumara nili pan ke salam energy de ke salam energy no ku puson pensip puson mal salam te bang nang energy nang le so case number thani jima a case pasonido de a case pasonido bothelang so ps case 41/22 la pen la so duntu bothelang so ps case number 42/22 ke chengsia case bang ko hala punjai mi school la pen punjai LP school a polling officer alang itum bahini rensing rong hang la pen netra gotom alang itum si FIR ki pilo FIR ki pi
laso duntu botlang sops 42/22 labang ke hala sorni polling day ni sector officer walang li SI of police Abilash Bora alang li si before the officer in charge botlang sops alang li si FIR ki pilo FIR ki pilong allegation ki piye bangke la pulo la bang sorni alang li tum isi ejhar ki pilong ki pupona bangke bang pharo trok amulu tum hadak rubber seal bang imbodet pu alam thepen polling station nang tengkheng dut lapen ke bang pharo trok amunit polling officer lapen hala police personnel lapen polling personnel teman attack lo areng hu pasul lo pusipu latum lam koi ki pipon ke la so tengsi police atum IPC section 120B, 143, 294, 152, 353, 447, 171C, 333, 427, 325, 335 IPC. Labangso section alang jangan pabon pon lo. Lasuang bong pen 333 sections. Labangke causing grievous hurt to deter public servant on duty. Labangso section labangke magistrate ke binong ke laga try ne sessions court se try ji sita me nili kita tang tarik in ko era clear ni magistrate court along bail hearing dodun lo bail hearing along nili argument pidun lo 333 sections dak attract athi grievous heart pulote kupulo grievous heart pulote halaki phu weka bang arenga hu so pi khangjangi lapen ke se chelang nang serji lapen galang listame hospitalized ji la support pen nili low point silang dam lo dike basua case tame nili reference endpoint lo la pen ke court apanda nili tuning lo nili upon perusal of the case record nili thang ta hala dak complainant atum ba victim atum alang nitum ki puke polling station ta areng hu solo pusipu polling officer areng hu solo pusipu la polling officer areng hu ke so alam the penchot ke chokche alang li medically proof alak cepak lang theng ni medical report attached nai labang so ni hadak case record ka perusal long bangke nili longle sitame case dari police case dari bangke lake confidential nili tum lang dunong le lasi honorable court of nili tuning rilo je case dari bang nang li tum lang pamit hab case dari long jong si police atum pen hala reng hu kisu medical report attached dun pulote labang pulote nili tum grievous heart proyonji sitame jong si ave pulote normal heart choji so normal heart pulote la an serious offense kali la silake wrong allegation la pen ke adun tu do thulang nili argument ke place bangala pulo alang litum FIR ke lodge lake tarik narke parni polling ani bala polling day ani la so ni matsi complainant ke kumalo SI of police Abilash Bora alang limeta sector officer lo alang limeta hadak si dolo te offense bang jong si cognizable offense cognizable non cognizable offense hinya category do cognizable offense pud alang litum dak masi arresun sitame alang litum tarik narke bani arrest resi tarik cricket hompen tarik truck ani sika arrest people see jong si offense bang la on serious bullet alang litum la soni arrest delo so my client miji inti Rajiv Tokbi om Puteron ki Elias Terangpi Hersing Tiso Birson Teron Remson Senat are totally innocent false allegations have been made against them alang litum thang involvement avela dak lasi court penta langpondo alang litum against prima facie evidence thang thekmonong le lapen ke at this point of time hala police utum investigation a part bang alang litum han kadorkar avelo pusipu ponlo lasi alang litum han bail grant lo bail grant lo bail ke nilisi move pilo nilisi apply pilo police case dari call lo police case dari pe nili bail hearing do dun lo ahormu bang sessions court an dam nei polo sessions court dam desi JMFC court pensi bail pi pondelo athe hala sessions a case along a trial ke doye a sections bang la bang ke attract delo athe hala so injury grievous injury bang aveda join nilo lapen ke nili kado ifanda chuni reporting tung nili phan nili la anani ke komani ang bong pen alang litman pa jok pidun lo alang litum phan nili tame atumi nili methang hema sorta ke so setame nili difu pen ajo bangsi ajo bang troka bang pu tum phat pakrenar cap 48 ta bail bond nili ketok towe jopang thang baji sira chitiman pada prang baji popen ketokan alang litum phan nili ke mathasi labang so sai ke claim pilo
เราเป็นแค่นิลิพันเราผู้สนปอยซะนักแค่ห่างปอลำกี่กลางนิลิแต่งเนงตุ้งดูล้อเราเป็นแค่นิลิมิทางมาตาปีนี้มีเดียแทงนิลิกลาวดักเป็นอย่างเงี้ยล้อเราผู้สนเลยนิลิพันอาลำก้อยบางบอมพลุเตนนิลิผู้สนนักเคสเอ็นเดล Suruh paru. Nili supo ba? Nali sopo bang di. Kopiar ni kopiar Josi lah bang so nali sopo pan KRS silong ba. Ju bang ke hombara nong bi ba. Barang we. La system yang bodat aput hak selang pan KRS mah man kopinya cash doma. Age la so pen lo. Ang keno nali sopo pan nang lo people la pan suri poke pan no. La pui lo. La ke hadak doram la ke dua polis undang nang tendong bang no posanang hang apa mah. Kali Komat sikit pula tu sudah. lang lo. La จ่องพิษให้แล้วกัน son pa han. โมกิ้วแห่ Ni tu ma. Okil senang hang ba. Advokat tu nang hang. Komai advokat tu nang hang ka. Dak nili tu ma kir ka chiki han si sang Man ho. okil men nang thani jima. Jin khong han si. Chin thong hen se. Nal tu pan suri poke pan non. Ơi. Nale tu masuk po pan nan tu hema sorban lu pu petong chin thong hen se advokat nang hang ba. Lai lo. Oh.